اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah wa Rasulullah lil amri minkum. Alhamdulillah mga tay mangud kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haindon kita niyo nagpatampal sin lasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan mga kiulungan sin Allah ta'ala hinamon nato inbaran nato manfaat padukaing tao. Intaw nangangadji akamay ni intaw makahati akama suway siya mahinang manfaat padukaing tao. Bukon ko mahinang amin pabigat hadukaing tao. Labi luwa na to halong simbahin niyo, halong maas mo, suwayin kaunan mo, halong bayin mo, ikasanyang ko si maas mo. Ipag yan ni kasanyang si maas, hindi ko kun naman, suway naman ko makarihilsin kanila. Sa makara ko sin kakuyakan maun babay nila, babay niyo. Biasing biyaon, tampal mo yung kuyak mo, ilasa mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa hingga yung kuyak, iwan lasa, ini dahon mo maun babay niyo, supaya isap ka na naman si lombay niyo. In barakat sin pagsalawat ini. Kana naman sinalombay no sin bundal-bundal to in kasanyangan, iwan sin kakuyakan, sin tiap-tiap manusia din hababaw dunya dagpagpaakhirat, doon daha pag-amalan agama si pag-amal sampurna. Sabab kaya ng mga tayo mangut kiulungan sin Allah Ta'ala, apabilay ng manusia di siya umamal sin agama si pag-amal sampurna, di niya kakitaan in lingkat sin agama. Kunal pangadjian ta siya, kadungukan ta siya ha mga madrasa, kadungukan ta siya ha mga nasihat, sumawawa, wala takita sinduha mata, iluparakbus sin kasanyangan sinagama. Sebab meita, wala ta siya iamalan sin amal sa hunal. Ang ganda ikaw maino-ino, may tala mo nangangadjit na ako, may tala mo nagmamadras na ako, may ta nag-iibadat na ako, way ko naman, kaya na naman yung kasanyangan, sa ingay kasanyangan ng inilagon ko pamadto pa klasik ko. Allahu Akbar. Ito maglag mga kasanyangan ng mga classmate. Amin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May kita magpakahinang sin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena wala takyana naman in kasanyangan din diha akama. Amin ni bundal. Naranga sabab yaw din ito kalamasin kita. Ang kanda ini patawron nato yung pagsalawat, daran-daran nato yung pagsalawat. Hasupaya in biid jatong nato yung daran-daran siya, kawasahan sin salawat sa hingga lumano siya. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Lumano. Minsan pabiyarin long in takin mo pamasyat, pangkaw timakin na pasalawat, mapapasyat to. Allahu Akbar. Sabab bangko si malawat panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambuk yun din ang mga tiranan, hikatayma si mga dua mo. Hambuk yun din ang mga tiranan, hikataod si nasawa mo. Alam sulka. Allahu Akbar. Salawat. Sabab inpiangungsud sin Apo Adam, Apo Hawa, wayron dado ay salawat. So nyaman uli na rin Apo Hawa. Pagkita niya, ang babae, siyo yan long niya, Hawa. Uno yan siya long niya, babae long niya, piya panjari para kako. Sung niya man, biyan uli na rin Apo Hawa. Imatong na yung malaikat. Oops! Haram! Istahod mo lang sa luka. Aon pamasid, aturan. Suway mo siya long niya, kawinan, umsulan. Ano long niya ipangungsud ko kami? Na tu salawat siya. Bawa or tu salawatin ungsod sinapo Hawa sa lingkat-lingkat babae. Matwayron na sa malingkat ng Apo Hawa. Sa mabingkatan si babae, himuarin kami yan. Lingkat babae na po Hawa. Apo na to katan. Sehingga yung suran sin Apo Adam, sin salawat. Nabang ko mabayang mag-asawa, pataw rin salawat. Bukod may kapkaw rin salawat na masjid. Salawatan siya na salawat, tapos maglumong dyan, bisita. Bukod biyatin salawat. Yung salawat biya nasin kain na yaon, hinang taniyo, inshallah ta'ala. Bang ini, tumubo na halom simpigi dyan tong nato, ini kakitaan nyo rasan, inshallah ta'ala. Kakitaan nyo rahambong adlaw. Sa yung gabiin, pangatayan mo yan, di na to tanamon sa yung di na kumawaya huminang sin sunna sin nabi. Na yan, hambog din ang mga dalil, in ikaw limasan ako panabi. Nabangkolong yung limasan na panabi, sehingga piyatampal mo nila sa mga nabi, laway rin kapag-amalan sin sunna niya, hawak to hamasa halubilo na umat niya, indarajat mo hanggato syahid.
Allahu Akbar. Hambok syahid sa jayaw, makasunsul away pag-isa. O sinikaw, sabab sinlasa mo pa nabi, may nangyaon. Amin darajat hanggat o syahid. Us, bitan kita niya sin nabi, yung bata-bata, yung mga bata-bata yun, Hinduan, papahinduan sin uno, hubbu nabiyikum. Hinduin niyo lang niya yung mga kaanakan nyo, simpaglasa pa nabi. Hubbu nabiyikum, wa hubbu ahlul baitihi, iban sin lumasa ha mga anak ako sin nabi, wa qiraatul Quran, iba magbasa Quran. Mga manghud nyo yan, mga bata-bata, at ako kuno mas makaanak kamo, hinduin niyo magdusin paglasa pa nabi. Number 1, bukod paglasa pa, paglasa pa nabi. Yung pinaka-importante katan, bang aon nalasa mo pa nabi, inshallah tala, maluhay ni katan ng malibadan. Maluhay na kayo mo yung magpati subuh, maluhay na kayo mo yung pamasjid zuhur, asha, maghrib, isha. Maluhay na kayo mo katanin ng unini. Sambil magtaubat, tahajjud, duha. Uno pa, ibuhan ngay mo salawat, ibuhan ngay mo sambahayang, kaya mo hinangon. Zikir 24 hours, kaya mo hinangon. Mayta, sabab sinlasa halamatay mo. Sabang mayroon lasa, hambok salawat, hingas ka. Hambok ayat sin Quran, hingas ka magduy. Sabab mayta, way rin doon yung lasa. Tumtuman yun, Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya nag-Isra Miraj patasin paaras, mato pa Sidratul Muntaha. Sialam siya, sinallahu ta'ala. Kaya pangayo siya sinallahu ta'ala, sin kabayaan niya. Sa Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon na ngayon. Uno-uno fa Allah ta'ala. Sa dihilan na siya sinallahu ta'ala. Bihat din darajat sin Nabi. Usmisan bihat to na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-alop na yung sinallahu ta'ala, wala niya pa rin kita kalupahan. Assalamu alaikum ayyuhan Nabi. Baita ka na sinallahu ta'ala. Unin sambag sin Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. No. Tamo? At iniwala na kita liw pa sin Nabi. Tiyutumtum kita sin Nabi, misanin Allah ta'ala hinara niya na nag-alop. Bihat tinla sa kato sin Nabi. Ang kadapatot tayo sa lumasa kita pa Nabi. Ikay Nabi Musa alayhi salam, napatawag mo siya sin Allah ta'ala, kaya bininumat niya, nag-us-us siya matafa Allah ta'ala. Ay tamalong niya bininumat mo. Nag-us-us sa kulong niya, mari kay mo ya Allah, kasupaya kukuhan ka ako magrida. Sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukod sa siya yung kawayaan niya, kuhan ka ni Allah ta'ala. Kawan niya, kuhan na sa umat niya. Ang kana pag hawak to na sakit ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbati ni rin kakasakit niya, yanon niya magtuloy. Nakapagsambayang na sila. Tiyotumtum niya, pasambahayang mo kita. Sabab may ita, yung sambahayang yun, amo na yung gift sinallahu ta'ala. Kiyawa si Rasul sallallahu alaihi wasallam at Sidratul Muntaha. Liyaway siya Isra Miraj. Yung katanang malan, mayroon siya lang, piyana ugmari katan sinallahu ta'ala, laway Jibril alaihi salam. Sa puti kasi sambayang kiyawa pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Sidratul Muntaha. Ang kanarang asabi at patampalon natin, lasa na to pa Nabi, laway rin mapagsalawat, in salawat ini, jama siya sinsalat, in salatin natin niya sambahayang. Sambahayang. In mana niya bang hama na niya bahasa, dua. Insyaallah ta'ala patawaron natin salawat na to pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
سجاد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصفي المبارك بالهدى يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرعين العيسى هنت بثراء الله إليك والجمام قد ظلت والملا سلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب وابيعني السيئات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله والصلاة الله تخشى أشرق الرسل محمد والصلاة مستمر واللحين يتزاكى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم نجم من قلوب أمة سيدنا محمد اللهم اكفهم سلطانا نصيرا يا قوي يا متين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد